Kum si benta ban pen sotu pai ba halor ke jingpon kam ban ais nam nakaliang jong ke NPYF New Nongstoin Primary Unit haringkat ke jinge trailang bat ke Blood Donation Center Pasteur Institute Shillong hagas ni sejan jong ke tuyau kila pelong ya ke jinge lang hak madan New Nongstoin ha ke ni jinge lang uamele ke Nongstoin uba makmilan besar ulolong kum ukongsan haringkat ke jingdon lang ru ki doktor Nongstoin ki doktor bat kinong trei na ke Blood Donation Center Pasteur Institute Shillong ki dekot bat kinong kit kam ke NPYF New Nongstoin bat kiwe hadian kini ke jinge lang kala don ru ke jing ais nam songoba de ki arpo prangut ki volunteer na kathan Nongstoin ki ba nadu ki dekot ke NPYF katanat pulet bat ki riu simen program ka pila minta kasni ke program ka badon kam hadu kata kata asgo pada ku boleh benda kalian tu ki nong pathai ku ki press ki media ki badon bangin kasni ngada kapari ki ba ya kani ka program ka minta kasni sno bahaban penmalam sikiwei bahkan nong ka attention ki pai ba jo ni than ka dong ka ji empat don menu pak bujudan hanglu bala organize kumeri ke program apa ka than ka ji ban pesotu ki pai ba ya ka jing kodor jom kata ke jing aisnam banera ki para beriu ngangater ki kata ngiter ki kata pakai jing ya ki para beriu kali kata laban long kali jing long belai habang ilala ban ais ngau bahai ka snam ban pelaj im yano reno ban yarap yano reno kali ka kam ka badon kam ka jing im ka jing Naon bagani ke program kita kasih kepala ne, nagaling juga NPYF juga New Nongstoin. Kaba krisim ya kata sinjam kaba don kam hadu kata-kata. Ngampoi pekat mening rangwana Shillong bangi dan Assam Station Shillong. Ngana pekat kini ke program sosial besu ban penlong tangga New Nongstoin unit dan Shillong. Lare ban penlong sundan. Da pahu kawai konsumsi ban persutu iki paiba. Ban alami iki paiba, ban batai iki paiba. Pakai jing aisnam kaya rapu iki kokot kia jong tau ba aisnam, kaya jing aisnam kaya rapu iki weipat. Iba yuk jing mentoi na kata. Nama pakai jing sem jin jal jungi hagani ka than ka long ba. Kat iba sito ma Shillong, kat badon kam snam. Umdon ki bawan sakmat nagani ka than ka dong jungi. Gidon ki katu ka ni. Kita ki blood donors nagani ka than ka jungi. Bisa lek bisa Shillong sisin ru benai. Hapo kata ka Blood Donation Center badon Shillong. Hapo Pasteur Institute. Parga suka ban itu ye piru dang menen gasni. Dang menen gasni. Ngidang shop sekretariat, ngidang kren, sapang requirement juga Blood Donation Center, Blood Donation Center juga Nongstoin. But share ni kisni, nagaling ka soka ka sai sanction no, ya requirement juga staff, i lab technician, but kiway but ki staff, jong kari ka Blood Donation Center po Nongstoin, dang menen dang kren but i director ngadang ong ba, lade interested ini kamla pila pa na ka requirement sa sekretariat, banyo approval mai, don bok ni kisni ya kandu Dr. Marak, MS Jungin ki possible hospital uang ba, ya ka requirement la depa. Andang ka kili po sekretariat kampat 1 napo VHS napo trade panpas po sekretariat balong ba ngidon kam katangut kinong trei haganu gadungin siu kumnungin le ya requirement juga tak Blood Donation Center hari menenggas ni napo sekretariat kila paga kila petip sepo ka VHS ba ya jingdon kam juga ni Blood Donation Center hanong time sen sa sanction of the ni ngatrai hadin da Assam Station kila lam